asibingeleleke ninabenzo benamandla nami komkhulu la kaNcamalala umpowabo kwabekhaya uyazi ubengathi ngizobala kodwa ke manje sengimele kwayena ke ngoba bafise ngithatha indlela eseceleni kodwa ngezwa lesi sahoso ukuthi kunemphefumulo ephumayo la ebhilidini kukhona ongcwankulu kabathona abasasebenza ngebala abangasebenzi ngokubambisana sizwa ubuhlungu obukhulu ngabantwana bakadlamini ababulawa njengendwana ezinja nakho kusenzeka ngalokho bekuzoba khona abaphathi abangasondeli khona bese kuzoba khona isiphoyisa sethu esingafuni ukuqondisa izinto ziqonde zithi ngqo bekuseyibuka ke lento ukuthi uNhlanhla Mkhonazi usezofika eduzane sihlale phansi sizibuke le ndaba ukuthi yini esingayenza la sekuyisona isikhathi sokuthi sithole ukuthi Mkhonazi asondele lapha eduze sibone ukuthi siyenze njani lento ngoba asifunanga ukuthi abantu bahlawe ngoba baxoshwe kade ngendluzula sathi akuhlalwe phansi kuboniswane uma bengakufuni lokho ke kuyacaca ukuthi cha bobo lelizwe ngeke kube lokugijima inyamazane elikamthaniya lelizwe elethu umkhonto ke ayivumi le ndaba umkhonto desk awuyivumi nakayenda safundiswa lesizwe ukuthi asivikele izwe sivikele abantu abangenamandla uvikela amabhizinisi akwafanele nakancane sithatha izinto ngalendlela athathwa ngayo sekwanele sithi sekwanele ukuhlukunyezwa abantu bakithi ezweni labo bengabokuzala kholona komkhulu la kaNcamalala umpowabo kwabekhaya uyazi ubengathi ngizobala kodwa ke manje sengimele kwayena ke ngoba bakhuluma ngegama lakhe bamemeza uNcamalala ukuthi ake ngisasebona ke manje ukuthi cha izwe le ndaba ngathi ake ngizobhula umlilo ngibathambisa abantwana bami nawe becabanga imoya isishisa bazobona umoya bawehlise ngalesi simo sokuthi sekufike bona abaphathi babo basenzinkulu mina uqobo ngakhona impela ke kuwo wakheke ugedehlekisa yakunjalo njenganami njengoba silana ke nathi siphethe ibona obaba bethu laba abasiphethe lo uvusi wakaMtambo organizer weMK Labour Desk njengoba sila Siyabonga siyabingelela igama umvuseni kaDumakude wasiwa ngoMr Limit member umkhonto wesizwe Labour Desk njengoba beseshilo nje lo mfowethu isimo asihle sizokhuza umhlola wokungasebenzi kwamaphoyisa kuphinde kube umnikazi wendawo akele nanokuthi esiqaphelayo amabhilidi wonke ala eThekwini agcwele abantu bokuhamba indlela aranwa ngayo ungazi ukuthi amabhilidi nje angasebenzi mawudlula ngaphandle kanti ngaphakathi kunemkhuba eyenziwayo kodwa siyathemba ukuthi ubaba Mkhonazi njobe lokho egudla nje eza kancane kuzoze kulunge izwe lethu akulona lelizwe sazalwa kuyilona leli kuningi okushintshile ngoba kushintshe phambi kwethu kuzophinde futhi kushintshe phambi kwethu.